Sports. Idol Joanne, come in. Pinumpirmaran na ni Mr. Hipolito Salva, si Sports Development Officer, iti siya na tilawag ang maisagsaganan at si sumarunumanan ng sports events kadagiti nagduduma apagadalan iti lugar. Kinunanakalpasan na ti palarong pambansa ket sa marsarunon ti interschool tanang rugimet na ti panaglokat ti klase. Imbatad na nga dapay iti palarong pamasko ken may simpantumanen dagiti atleta para iti panakaisali iti Regional Athletic Association Week. Inlawlawag na adagi ticket na ipagagangay ang kompetisyon ang pagpasamak iti syudad ken may tultuloy para iti partisipasyon nagiti nagduduma a pagadalan. Nagyan tayo man iti paset ti inapanag sa Rida. Anong pambansa sir, ano sumunod yung activity sports development? We will have the inter-school anyway nag-start met ti kuan iti school year and it will be earlier probably because nag-start met kumbaga nagsubli in normal nga June. So that's inter-school, then to be followed by the palarong pamasko. The usual, the normal competitions or sports tournaments that we have in the city. So, settle lang ni Kwan ni school stop nun yung makapagkwada manin, makapag-prepare manin for inter-school. Although, haan-met aming events at selected events lang for the inter-school, which these events shall no longer be played during the city meet. At the end of DepEd at damit that the city meet lang to, which nga tekunak bigitin ay ayam interschoolen and then to ay ayam because the interschool is already a recognized lower meet in the regional competition. So either naki interschool ka when no naki city meet ka, that would qualify you to play in the regional competitions. Ti paset ti panagsarita ni Mr. Hipolito Salva, ti Sports Development Officer iti syudad ti Lawag. So tunon na tulog gina dito Idol Joanne. Siguro after ka ti ano tawag na examination Idol Bernard mga rugin September kasi suspended ti panag try out panagpili din to manendig iti atleta Idol Bernard. Ayan, okay, go ahead Idol Joanne. Naman po siya natin sa Kadwar 99.5 Life ng Lawag Idol Joanne. Distinct tatap.